Kak se zove pita od busa? Busovača? Busnica. Brusnica? ABC kruh? Splinter Cell. Ne. Splinter Cell. To sam igrao na mobitel 2006. Pandoru. Ne, nego ono je nešto drugo. Ijeklmanje kruh. Da, ziher. Ćao, čao. Meridian. Marinija. Oj, bilo čuo. Ja ga ne bi. Šta ti malo? Snimaj. Snimaj. Rec. Govedina. Beef. Dan. Noć. Ne, nego dan, kao gotovo, na engleskom. Done. Dukat. Tonac. Jamnica. Ne, sarajevski kiseljak. Sky Cola, jebem te me. Kank kola. Što ti zove napušeni skakavac? Skankavac. Jambalaja. Kaj je to? Jer to ne igra Jamb... Jamb plus, jaja. Prežgano. Ne. Prestani krompir. Gled 2 mjeseca. Ovo je Jupiter. Saturn. Ti možeš zoomirat skroz do to. Pluton. Venera. Mars. O. Maš cigar. Ljon. Friend ima teoriju da hoće se preseliti u Saharu i Zašto? pušiti travu i da će od tog dima nastati oblaci Će donijeti kiš. koji donose THC kišu. Ja ću tam rastaviti ko će tak pokrenuti bez NS. Čista priroda. Što? Dimnjačar. Negro, oni bomboni. Oni crni bomboni. Ja sam... Sa crtom. To je za tebe, ovo je s crtom. Idemo u pisku, meri. Jednorozi. Jednorogi. Patuljci. Šišmiši. Mišmuri. Divi. Mali. Gnomi. Karcinom. Kancerogeni karcinom. Ninja. Kornice. Kanalizacija. Holding. Jasić. Fruk. Mrzim ih. Ja isto. Ekipa će stvoriti farmaceutsku industriju i napravit će lažni lijekovi, sve će nas pretvoriti u zombi koji će sisat krv ljudima kojih više uopće nema. Volim ove noći razgovarati. Mi ne razgovaramo, mi mislimo o krumpiru. Ti vidio onaj video kada neka srpska baba ima svinju u stanu? Da. Ekipa ju intervjuira i dođe baba kao, hoćete uzeti kaktus, kao, ne treba. Znaš kaj to znači? Da je kaktus smeta, a svinja ne. Baš je lijep ovaj svijet, tamo kamen ovdje cvijet. Samo mi složi crtu dvije, pa ću onda i ja biti lijep. Znaš kaj je rekla gusjenica leptiru? Kaj?
I have a promijenio si headache. se. I have No a... man, you fucking stupid. Ne držim ovog, teška mi je noga. Držim ovog, teška mi je noga. Ovo još nisam čuo. Ali onaj baš onaj bambus, onaj ki te u pizdi jebote po nozi, onaj kurac, ono drvo nešto. Da. Znaš ko je to? Sara. Čurić. Pašić. A Pašić kakaj je s njom? Tu je. Daj mi seri. Nije jebote. Vidio bi već. Tu je u Zagregu. Nije. Daj se da mi se sad tu naslažu generacije. S koljena iskaču na drugo koljeno. I onda imam generacije s koljena na koljeno. I onda im ja pričam priče. I onda oni skaču s koljena na koljeno. I onda imam generacije kojima sam prenosio priče s koljena na koljeno.